Hello ye godino ga de do pwe tin no ta ha ni me kapun na kapur che no ti kwa ya ma ta chule no awe ni yi me kli char khai ta lo ma ri ba ti le gi ti ni ke ni yi ke te ba kha we da lo no Here's how you can get in on Facebook's 725 million class action settlement เนาะဒီမနီဝဒချေလာ Facebook ကိုလာတမီတူဝဒ Facebook နေနော် Facebook ဝဲနေဟေလာကီဝဒချေနော်ခက်ခက်ချင်းနေနွေကိုကွဲ့တယ်ခီနွေကရတဲ့ခီစီရကိုကွဲ့နော်ဘာသာတမီလပေါ်တာကနေပါခဲလပါမနော်စီတာနေစာထောတာလဲခီကထုံးချီရလဲနော်ခီတို့တချီခီတို့နွေးပါရနော်တော့တူရတာလဲခဲဤနော်ပေါ်လာတူရတာ Facebook တိဖာနီနော်တာကေဟေလောကေဝဒချေနော်တကကနေပါချီရလဲအဒီနေတတိရပါဘာသာတော့နဲ့လဲ claim ဝဲတာချီခါနေတေးနမီသူရတာ Facebook နေအခုနေနော်ရဲတို့တဲပြဝဲတာတေရီကလိုဖေးတကျဲတော့တနည်းရိုက်နေရလဲ claim ဝဲတာချေနော်မီကနေကပွဲဘာပွဲပေါ်လေတတိရနော်မနေပဲနေတမွေးခိမွဲတယ်တမွေးခိမွဲရနော်ကိုတာနေFacebook claim เนาะเพจเนี่ย data your claim form has been submitted successfully เนาะว่าตีกว่าไว้ได้แล้วนตู Facebook เรียกลูแล้วนี่เต็มหน้าที่เรียกลูมีวิธีนมาป่วยไว้ได้ถ้าติดผ่านนี่เด้อเว้awe ke hiloki na chimo no elulu can't wait to get how much I got did you claim it claim che no kuni bola claim te ba is that safe or it is real no not call no da kai ni not call ku da ni bola atalo free money te ba no you entitled to this no do whatever da a new website allows anyone who had a Facebook account between May 2007 and December 2022 to file a claim against the company and potentially get paid เนาะผู้ท่านนี้พอละตัวละ Facebook ละลาเมคีกโทนุยเนาะลาเมคีโทนุยตัวละละ December คีโรคิซิคีเดเวนี่ตัวเราเวลา claim ตะไคนี้เนาะละเวนี่ Facebook เวนี่ดิโตกันนี่บาเจระละ Facebook หัวนี่โลตัวปั๊มนี่คนละพอตัวเรา claim เนาะละ Facebook ละก็ดูนี่บาคิเวลาเจเลเนาะ that is a reason เนาะ Facebook เวนี่อเมริกาปดูลูกหัวเวลาเวทีบาคาเวลาละ privacy breach เนาะคนตานี้ดูกันน่าสักกว่าเนาะIf you have used Facebook in the last 16 years, you may be entitled to financial compensation เนาะโดแล้วผู้กิจสิคืนนี่เว้ยนี่นมีตู้เวลา Facebook นี่เนาะne entitled เวลาจิตคานี่โดปิมิติญาบานี่ละอเมริกาเว้ยนี่เนาะ claim ดินี่ละปวดดูนี่บาจิติโออามาโดเนาะอโดบารกามาแล้ว company 的 plan นี่เนาะแล้วคิกโทတစီယဘဆာနော်နိခီထိုတစီယဘဆာတော့ company ဝဲနေတော့ကိုတာလီတဲ့ product တွေလာပမာရာတိဖာနေကေတော့ဘာဒူတာချူတာချာချာနေမြာတော့အဒိုမနရေးတဲ့တော့ဘာကလုတ်ခွာတာ company ဝဲနေတော့ company ဝဲနေကတဲ့တာ okay နော်တာကောနီလပွေဝဲတာလားပမာရာဖိုလာအမတာလည်းဖက်နေလားနိခီထိုတစီဝဲနေနော်တဘာဒူဘတ်ချီဝဲတေလာတောက်စုကလေးအိုကိုနေနော် company ဝဲနေကတိတာချေပွေတော့ဘာကနော်လောနေဝဲတာပမာတာဖိုတိဖောင်းနော်ခုနေ Facebook case ကိုနေလောကဒါဒီလောနော် Facebook ဝဲနေနော် privacy breach နော်ကဲထောဝဲတာနော်တော့တဲတာလားဝင်းနေwebsite တော်ဝဲနေနော် Facebook user တိဖာနော်ကလည်းနေလောက claim ဝဲတာဂျေနွေကိုကွဲနွေကရခီစီရကိုကွဲဝဲဤနော်ကဒိုနေမတကချီရလေအဲ့ပတတိညာပါမနော်တော့ဘာမနကိုလဲနော်lawsuit နော်တာလို့ကွဲဝဲတာ Facebook ဝဲဤအမေရိကပဒိုလို့ကွဲဝဲတာနော် Facebook ဝဲဤဘာခဝဲတာလဲ Meta เนาะ Meta ละแกda Facebook company เว้ยนี่ปะพลาทเวดาละคีโดตชิขอดเว้ยนี่เนาะอเวปวาอากาขอชินุยกุแควเนาะปวาอากาขอชินุยกุแควปิเตจะแลอะคุยกลูติพาเนาะดิโตนมีติทอดา Facebook นี่บะปาลอเวดาเนอุเพลนนี่ลานี่มีเนตาเนวินกลูติพาเมียเนาะผู้ตานี่ตาวิตากลูติพานี่โอ้ดาละ company อะ data บุเนาะ company ด้วยนี่มานี่ค่ะดาตาติพานี่แค่ละแค่สิผู้นี่ละคีโรติสิขอเป็นนี่เนาะตาเกรตานี่เนาะเจวดาละ
Cambridge Analytica เนาะ Cambridge Analytica นี่เนาะ Cambridge นี่มีอะไร University พาดูเพื่อเนาะแต่ละ University ที่นี่ย้อนอยู่ว่าที่มาได้ research เนาะว่าแล้วทอ University ที่ยาเราภาษาดอมา research มีได้ Cambridge อันนี้ว่าที่โอ้ได้ก็จะ research department พาดูดอมาไว้ได้ตาคูที่ติญาดอตาคูที่ติญาที่พานี่เนาะဘယ်တဲ့ကြလဲမြေရာတလာထီတော့ရလောဝဲဒီတော့ကဲဘလူဝဲဒါလာချီရုကတဲ့ကဲဘလူလာတန်မီမီအိုစီလောမနော်တော့အဝဲတဲ့မာဒါ research နီနော်ဒိုဟီနေဝဲဒါပွာ Facebook တိဖာဂွေကလိုမနော်စီတန်နေလေဟီနေဝဲဒါအဂွေကလိုတိဖာတော့သူဝဲဒါနော်အခုနေနော်တဝဲနေနေ which was used by the Trump campaign เนาะเกวดา Trump campaign เนาะแล้วก็คุณ Donald Trump ถอเวลาจูเนี่ยว่า campaign ด้วยเนี่ยสู้เวลา data ติดไปดิโตกระทายเกวดาบอลาเก Republican เก Democrat เนาะตาติดไปนี่คุณนี่ที่นี่ตัวเวดาดอ Facebook ด้วยนี่เนาะစီတာနေ company တ player ဝဲမာနီဝဲတာတာဂီတာကလိုတော့ချာနေဝဲတာကိုကို Donald Trump campaign ပေါ့နော်ခုနေ Facebook ဝဲနေဘာတာလုတ်ကောဝဲတာဘာတာပါဝဲတာတကမလာလို့နော်ကိုသားနေအဝဲ set ထဝဲတာအဝဲနေစီတာနေ settlement เนาะတော့တမီလုတ်ကောနာတလုတ်ကောကြရတဲ့နေတမီတာလဲ Facebook ပါဒီဥထော Facebook နေကဘာလောဝဲတာလဲခိုးတယ်မနာတိပါမိမိတမူတာရာကြရနေအဝဲတဲ့ဘာလောကီဝဲတာလဲကြေးမနော်ကိုသားနေအဝဲတဲ့ပါလောတာ settlement လာဝဲနေအကိုကွဲနွေးကရခီချီရကိုကွဲမြာနော်ကိုနေတာနွေးကရခီချီရကိုကွဲဝဲနေဘာလောကီဝဲတာပွာသူဝဲတာ Facebook တဲ့ဖာလဲခိကထိုနွေးတယ်ခီရိုခီစီကီအဘတ်ချမြာနော်လဲတာနေကိုနေနမေမေပွာသူဝဲတာ Facebook လဲခီရိုနွေးတယ်ခီရိုခီစီကီအဘတ်ဆန်နော်အတို့ရိုက်စားတော့သူ Facebook လဲခီရိုတစီသမြာနော်ကိုနေစားလဲခီရိုတစီသတဲ့ဒီလက်ခေတော့ရ claim နေလို့မနော်ခပ်လို့လဲတဘတ်တော်ဝဲနေစားတော့သူ Facebook လေးကိုနေနည်းနည်းလောက် claim ဝဲတာနော်ကျေးခိုင်နေနော် data eligible user have until August 25th to file a claim နော်အဝဲ auto ဝဲတာတူဝဲတာလဲ August ခီစီရတော့လို့နော်နဘာ claim ဝဲတာတကလေးဒီ August ခီစီရတော့ဒီပါ August ခီစီရတော့မြတလောနေ claim ဝဲတာတနေ့လာပါနော်ခုနေနဘာ claim ဝဲတာ the final approved hearing for the settlement is scheduled for September နော်ကိုတာနေ final approve နော် hearing နေကမြဲတာလဲ September အပူနော်အခုနေ September မှာနေပကတိညာပါပကနိပါချေချီရလဲဟာတိရပါခုနေပါတော်တော့ချိုးရတာ claim ကြကြိုက်မနော်တော်တော့ချိုးပါချက်မိနေပါတပေါ့ရတပေါ့ရမိနေပါခိပေါ့ရနော် free money လောမြနော်တော့ website ဝဲနေအဝဲရှက်ပြတာလဲ numerous lawsuits were brought on behalf of Facebook user နော်လောအဝဲနေပွာသူရတာ Facebook တိဖာကောနေပတိုးဝဲနေလို့ခေါ်ရတာ Facebook မနော်ကိုသားနေအဝဲသူဝဲတာ data တိဖာဤနော်စီတာနေပွာခိပွာကလိုလာတပတ်လောပါကြပါခုနေ Facebook ဝဲနေပါလောဝဲတာဂျေဝဲဤနော်ခုနေthere is a set amount that user can be paid နော်စီတာနေဝါသူ Facebook ကကနေပါချချရလဲအဒီနေတာသိညာဒီပါနော်ဝဲနေတာပါကလောနေနေတူအိုဒီပါနော်အဝဲနေ payment it depend on how many settlement class members submit valid claim နော်ကိုတာနေကနေပါချင်းနေတိုးတနေတာလဲပွာတော်တော့ရတာ claim အိုရတာချရလဲနော်အခုနေနော်ပွာတော်တော့ရတာ claim အိုပိတဲ့ကြလဲနော်ဂျေကိုကွဲနွီးကရခီစီရကိုကွဲဝဲနေပွာကတော့ဖာဝဲတာလဲပွာတော်တော့ claim အနော်ခိမနော်ကိုတာနေပကနေပါချရလဲဒီနေပတတိညာပါဘာသာတော့နေနော်တော်တော့ချိုးနော်တော်တော့ချိုးတော့လာ August ခီစီရတော့နေဝဲတိကပိတ်ဝဲတာလောနော်တော့ဂျန်နေလောမနော်ဝဲတိလာ September ပူမနေနေတိညာပါနေပါချရလဲနော်နာကီတိတဲပါပါနော်ကနေပါချရလဲတိညာမင်းနေခိမသမကိုညဝကျနော်မင်းနေပကိပွားတင်နာကီတိအေးစေးလောမနော်ကိုတန်းနေတနီရိုက်နေရလဲမှာပွေဝဲတာနော်အဝဲတိခွာဝဲတာno plan ni la no mi wini na tu era Facebook username no na address de mi wini awe ti kwa khu se kwa da la na ta lo chi we di le no si da ni na ta lo ba shen na bank to bank na ta lo ba send na la Zelle na ta lo ba send na la PayPal no ye ye phanu era la Zelle lo no khu da ni let's see no kuta ki chaya no da yin kuta ki char pwa la
Hello, Billy Oliver, Sapopa. Can't wait to get how much I got. I don't know. Is it safe or is real? It is safe. It is real. Okay. Only who post a video and view. No, no, no. Everybody that use Facebook, no. Wala tu Facebook ko ade. Nami order Facebook account, no. Tami tell la wala post ba, no. Nami order Facebook account ni na claim where that jid kai ni lo, no. Fake. Nobody give free money, no. Yani the tera la favor no you te ani mi tolo no but no ni ne tera favor the tinya tera no ko de tinya ba no when kunu when ni banana lily no people who may find account will go double we got double oh no I don't know maybe that's a good thing what about people in 2015 kiro to see ya pa ku je no atem ke kiro nui da ki ka to Kichiki abosamia, Kutanita bossa duni pa kelakesilo, no? Okay, I need the money free. Go claim it, okay? They're not a blood. I had okay, but they can no. I'm late today. Hi Sheila. Uchu claim ya. Let claim the Sheila when in Facebook, no? Facebook when in lo su pa lu ko era Facebook ka ne ba he ke da chila ke ye pa tu era Facebook la ki to nui da ki ro kisi ki bo sa ko ta ni you are entitled to it, okay go get your money okay all right when ni mera Facebook when ni chi ka ye ri klo no te pya ti ta ti kwa o I see it pop it up in my Facebook page, but I'm scared it might be scams. Thanks for sharing. This is not scam, okay? No, I indeed the mera scam, no. You got a website. I have pop where da la na ka Facebook bu lo, no. Awe ni he tho da la na ka Facebook bu lo. Awe ke he na mi tu Facebook ne awe ke pla ra we da lo. Where can we go claim it will pop up on your Facebook, okay? You don't look okay today. I don't look okay. I'm not okay today, no. Ye to okay ba mo no. Tani yai ni ye me clear de ka phue cha yu kuta khi ni cha ke ti lo no na ke ti. Have her life ni ti di no. Kuta ni sorry. I look back today. Sorry. Happy news again. I know. Happy news. Alright, like clay wera ni chir khani do ye kete pya wera tu when ni live stream sin yar khani ye kete pya tu fu when ni pa ge plat tu ga ri do lo se wisa do ma ama do when ni lo pha on no chumula kani ba chin na ke tani ba chin nor ba ba le ta rim ni ko le no lo chin ni ta do ma ku ni no do pwe ti o kho do kana we da ya live stream sin yar khana Okay, dog at a minute. The poet the Ola Masha Migi the Ola Minnesota Talot toy to toy the knee. Sekla no like a donate the mammogram no mammograni mimini le no. The Tani me order Luigi Apaconi the ballet do quite at the new co ni de no good let we no. New Casa the me only take a teacher that a yabla chote go no Kutani do te he batini no. Clue to who is there? Who is this? I don't know. All right. Okay, now tablu no let do kana wera live stream sin yar kana a few moments I come live again, okay? Follow by our Facebook page เนาะตลอดชอติพานี้อย่าไลฟ์นี่ตื้อตักสอดีละลอชอติตามมาตาที่พาดีเนาะคุณนี้ follow ไปเจอ our Facebook page subscribe เสร็จก็ได้ YouTube channel แล้ว share ไว้ได้วิดีโอไว้อีดีโตพอแล้วตู้ Facebook ติดพานี้claim ไว้ได้จีไว้กันนี่สิก็ก็เนาะคุณนี้ you are entitled to it เนาะ go claim the money go claim before August 25th เนาะ to clear August คิดชี้อย่าต่อแบบนี้เนาะ claim เนาะ August คิดชี้อย่าต่อเนี่ยไว้ติดไปไว้ได้ลองเนาะ okay